mamba kwa is that kind of a national matters. Nyango kumenya ndede nyoro ni amore tese ikithina mbira for now. Yes. Ereto akiariria mwana muntu ko ni national matters na umetho injire mo ya ku position even some future ntukuchiokite lakini kwa some of the abunge magitira mo mbuga ntise na kwa difference kana nembi onto nenkiana mwana muntu mubunge ta wagisabunge kya tigania isi mporo wa bori kwa some of those matters na entola ariria mutenya ko ke dari pochela iraumire ndede nyora ara nenkanagira ara na maratati obisi nia ya konine boria mbesi ya ketoma jarekerio mwaka muthiru na boria ire kagitani kaka tonto kulingana mathomo ma senior school matere kwetha makarika gitani kaka thirikari kurekeria mbesa o mwaka muntu gwetwa o murutwa batire kugunekana kimanjika kya 20,22,000 annually o mwaka lakini akaithira kauga kulingana mathomo naringite na audit yake o mwaka muthiru o murutwa agwatire 15,000 akauria atiri ngiri no ithandatu igotigara iguru ri niko jiathire okaitheria tuga for example kenda kwena arutwa tuge milioni ta 3 Kenya yonde okarigara o murutaka wataga milioni 15,000 na ikotigara balance ya 6,000 ogesta kuringa 6,000 times milioni 3 for example ukana kwembesa nyinga mno ikoria gontoro kungina itekwereka rego tamiko na ndede nyora kwaria thirikari kuga no thuku muno kwaria urongo na kanywa no soke urongo yo uandike karatatini. It is very bad. Ndindi nyoro ri ntungata. Yes. Eruterene rwa thirikari kana opposition as at now. Aterutera wa thirikari na aterutera opposition are just an independent mind. Tonto karitheria kiripochi ya utayero ukato tariki jiere meneso wa kithomo Julius Migoso Gamba na arutire ntomeria uga thirikari tene lekerete bilioni 44.2 billion irekete kurungamira kithomo bareke tokeritana mbere mwaka uyu turi kenda kada ni senior schools o sukuru igwata 26 billion ya kumarungamira junior schools magwata bilioni 14 eno jenge sukuja primary gwata bilioni 3.7 lakini aruga karitero karitheria kire bilioni no gwithekere tue nya bilioni 44.2 itekwegana o murutwa gwata ngiri 22 bora ibaterie bando itekwegana akaria ena senior school jone goteka ibatere kugunekana bilioni 26 senior school sake kuringana marando maria sukuru ile na jia mwaka muthiru bilioni 26 ikamba kuthigesta para simambuku operation jia sukuru irebwe aruga ogotara mutho kwana ile ikathikire senior school no kumage 26 billion igakenya 3.7 billion so kana itheria ekabidi ata sukuru igaswotana ya still go survive on debt. Yes. Like just survive on debt no bone kwa kithomo kana nerando no bo kithomo ikathi na mbera gutirimbara. So karitheria kire murengo kwa mbera kithomo 2026 kithomo twambira ona negative note. No ku imagine kana chiringi no million no 3.5 billion 3.5 inigo tigara charu titanua kiragento. Yes. Wa mwana akagwataga chiringi egana rimwe ria kenda. Yes. 109 mbera ari kiremi mwana uyo batarete kunenkerwa chiringi ngiri 22 ekenda tobora. Yes. Mwaka unde kenda tobora na no yende mwana etamia mbere akundwa ngiri tingiri sorry chiringi egana rimwe egana wegana ngarama ya ukuruta astu no kwira waku yani ifea ni ontote kobua ni mwana nekurugamira mwana kuria kunywa na ukara shukuru 109 shillings 109 priority yetu priority Kenya inaithero ri nontu kana mbecha icho nde chiothora na gwari kazi etao inontu mbirero angiru rumuru rutikudira ndene Kenya ndwangi jonde ga ikulira kambecha ndi chitao ndwangi jonde ga ikulira riu nekyo neweketho nioneke ndithinyura kuga tereke ntomeri ya kuga atiri ni uthuku muno thirikari kuruta ntomeri orongo na njire akanywa nesoge kande korongo karatatini etondu kwe mwalimu mune gusake nega muno last time akiembera ntungatara mbese ne gusaiga tangaso ikurekerua izovni rekegera tu na rwaria lakini wathi account ni mazugo tembesa ireku ende wetaro kabete kwena mwalimu ngenda aragia no ambera bagankugo bweto tangashire na ground ini manto imugaru muno
ndamuria ndike butaragia atwira tutiarie bwana yes ambera ni onkaria ndena ande bwana wande bithire na hapa Marisabit muthamie yes ambera ndikatukiraga tu tamurothero bra muciari bakiraga nonto batiare buga batona mbeca yes thirikari gatumiria waziri akarwa mweto kurekeria chiringi bilioni 44 capitation tamia mbere lakini yo kwathia kaunti cha mashukuru gutie gintu kiriku utie mwarimu no moke gume ebumeretie auga tutona mbeca ira na utie chiriku ene titio tukariaga ugo ore mwarimu apo kiburega butuga kabotoga iki kabukanyamaro bukionaga kwa yoko twaria atukathamitho gatwetere tukaruthirwo ntubungi gatwetere ria murungu akenda patwikira mbeca kaunti na ibuku iwe nya JSS ino kurubo miaka ni 3 kana ngana junior secondary mwaka jo 3 kaijo nayo nayo bado alimu no kuigwa betite kugoma na mumenya naketha mari mandike menya nontu kwambiritwe makira kwa makande kam first of bando mari o interns on a contractual basis na intern ere ya umenya mari bagwangwete kyane ngiri 18 kuthi ngiri kibao na kaita kana yes arimo ma junior secondary those interns as per now mo ngiri kombinenya kuthi ngiri kibao yes tani mwalimu u na ro kaita kare magomete raisi amauriria mera atiri muratwire mutie wira ngutwika raisi na nkomuba wira bando no mukwenda kugoma kamukwenda atia na mwakara mutengugi na mwakara mutena wira muratwira ndeno nkomuba kandarasi ya mwaka 1 na nkomata mangire 12 na inyanya ngire 18 ene mwalimu akagwa gutera thina akini ngire no 18 aga hama hitaji mae mbese ni tokugeta itekobwa toto kwa mwalimu na kuria taxi kwe mwalimu arekirie kitambo tuge 2000 arike matoe ma walimu endera kuthomithia to private schools hapa na pale mwalimu unaguranire theno na twana fai okutiko mwandika omwandika ngire 18 na twana fai rimakaga ukaithiria these parameters ona momongwa mentally they are tortured so ri mtu ere wangirie 18 nya Nairobi je no buka edo kwede no when Nairobi teno etonto no nga umeta gonto kwa hardship allowance teme sa senetwa Mandela gataya ageta tera muno senetwa kwa hardship allowance kali mwetega magombe na kola za muno na badelu kale even this allowances simwe na mwalimu no mwangekere tagaga Kevin kada mwalimu ya sasa somo lakini ngemolia atere na toto tuegana anagera nkotheka no kwimagine muchia no muchia mwalimu oyo are wangirie kumnenyanya kuliwa na akagitwa yes agitwa nu yatikana na mbio atikana rampinge mono no ngiri 15 ka 13 14 15 yangu tura ndini ni nyomba tinga mabati nala tuinde tokaigwa ukithire nda section ne bari kwetha watire ukaitheria leaders makenya mathaga mena a very easy time because onto ambere menya one of the kotra ja political stance na kila kitu kilimina Mandela is that tiga ntoma thene then manengera hope etebo tiga ntuma thena then manenkera upwetebo no aketheria ontwambira gutonyera siasa hapa na pale leithero ona nkinyale gutokuma grade 9 aruta murete grade 10 no egwete orare munini wa sirikati Gachagua agitetera ntoma kwao akiwa sukuru tamangu stare rejona UJ mlima na alliance je Mount Kenya otebu munte kule fari ko tomera alliance akouma elwari sukuri anga de Batula no kaetheria bara sukuru bara monto makwarerua ona leaders maumeta kwaria MCS kana some of them MPs makwaria maruga for the first ne makwata ligati Gachagua mbaru etonto sukuru iria jakirwe nonto band nations ya migondera nenkagirwa community ya gwatanira maruta mbeca magasuta ma alliance sukuruta tamamangu mata kuringana akiriera kana agenda ya Gachagua go set na some of the leaders sukuru ino iteja guteja muntu akuma Kisumu kana ngade Batula kana Isiolo kana Meru teja guteja muntu aoko antoma kuma ge community yao so kuruta mwana Nyeri
abatera kwa thomera maybe alliance odio mutome Kisumu kana Lamu kana ngana Batura kana Maili Saba nduni awataki yo ebe sukwe na igete atia point yeu ntungatana Mandela ombo metegera njira ijiri yes kwina area imwe kwa ngerekano Northern Frontier i county ire cha Northeastern Kenya iria wonaga mbeca ciao ibakoewa capitation injega lakini atongeria ba area jaiwo kethira batikukuria batikukuria infrastructure cha nau no kwata kou toka ikuthikira buga cagua kuga no butume kana bugokia kiri cia atongeria ba area jaiwo bakarikana no mwanka muntu akurie ko kendana ba bonai kuthomera no utegere na raini je na kethra ni ko make sense ene ko make sense tonto okaraithia tuga for example county Isiolo na just two constituencies Isiolo North na Isiolo South population ya Isiolo South na population ya muntu ibara Kiambu kisiwa bunge kimwe nego triple many times lakini waithira distribution ya kimbesa mwalibe wa maybe CDF almost the same no kethagiria mwana wa bara Isiolo North ari gwata mbasari ya ngiri magana na mwana wate maybe atakothomera Isiolo aithomera uko Nairobi kana aithomera cukuru ya maju that the happens in these areas so bantu matomera mbesa no gukuria kwao matomagera kuthi kwegeta atia gutomera mbesa ino na njira kwa invest konge magatiga kwao karia atia kokaria uria so lakini gwetakia ketha mount onani ntetekeria mwana wakwa mimi kienda gathomera wi cukuru ta Chogoria na ndimucwirite ku mbero aumea athi ai ntendo nani kangageria njuchini so it's a time lakini meko ya thirikani ni the perspective makauga makwenda kweta atia gutambia rurijo ina ndino utegere bado na ngwe ukethira tuge kwa ngerekano skuru ya middle school mwana ora wiku exposure yote umba komilingithania na muntu ora wi skuru kena ara mashinani ironto ora middle school ethira umite iruri agachemania na mwana umite Karen achemania nongi umite Kisumu achemania nongi umite Mombasa nukumenya exposure ire yakogwata ni nene na ikuraja muno kou bu skuru jira cha C1 kana ire to international to skuru ni kunenkanira ni kwa exposure ni kwa murito exposure na overview endongi muno ekimutu ekimuturire kwata na no tuge point yu ere gachako no tuge ni 40% ithirwe ge skuru jira 40% lazima ni antu bakuma makuma in the locality yes 60% kethora na ndini ni akuma anteria jingi leo skuru ije to extra county na chikethora chi concentrate on regionals county schools na chikethora chi concentrate kire alitoba kuma county yu county ira jiao yes the nangene yerebo is that morutwa ena maxi jia komuteja kuthomera alliance kana those bigger schools the C1 schools endo le moruta ubupira gachukuru gya kurasa kabisa so muntu onetho na exposure mwana omenya nontujana ndukana nensa no kumono na inge maugaga ndienda aimia kwa ndienda kuthi sukuru ta alliance kana stare kana whatever then yo morutea mubira sukuru ete kwereka antere Sialamu Kilifi Turukana ko mena ontone ontote ko bwa so kuringanithia kuria ni ukweta the same case wonaga ta new school funding model ene aletwe ni Minister of Education e push tamone mtogwetwa Excellency Dr. William Samoei the president wethagira murutwa urothiete university kirathi kia bore esoretie o semester we naomba ni okole bangirie 10 lakini ukethera ta ere mwekere au meta mujua masikini aere to semester le bangiri iganara 80 ene muthako umete mujio kueomba arethera ta ya o semester abwetwa le bangirie ko ngirie 10 so they had to reorganize all that all thing ego miatare make thoma mauragia atire ni mutaratara ko mugatumira kumanyanio bumete mujie muthenu na Mandela umete mujie mutongu when it come to national cake
kutemutana gutigirwa nja twinde tuna go scrap kena so nage kireko etoko mukani wakwa na kole nyama kana te kole nyama letere baking na mutu oyo ngo kugano letere kila kitu no bidro ni nyanda letere jura mwingi ni ni rwanja wa thio karaitheri okona ana tuge for example ende ni omandera ndomerete na antura na ke kuthi tuge high school kanda supportirwe da support na atori bambira national school ende bakethi compress na ara ke university baketha wa ayaya oyo mukire athomagira nkinya national school batiko mea ya uko na antu bantura bayiro kana antu bagendi bwega nikiao na antu bawendi bwega bandingire njeki support kaba ibo bantedere endo kethera bagimpress na barembekera kire kiwango kia antu bara bena gombani enne moya inyageria muno ana bara baumete mechire ta kwebomba gukerukira bara baumete mechire ta kwebomba baba tethagua preso bechiro batarete kore ya gwakira semester anyway ngoteke jukumu ya thirikari wakisha na gutigera aba bakomenya bora bakorotha ke manto amege kithomo nonto ta senior school kwambiria Jumatatu tikogeni aba tikwega no nini alitekwega tikwega bai mose I can explain lakini yote tisa ende no kuje no amberese ende Muru wano mugati atuthio wana twachokera kwa tukithirikiria karwaria geto muthikiria ndona themo cherukire chekeruke dareka 4-0. Good morning.